video ya so swadi dago kadereruha neni yoyo abuju dia reure minor irritations of rife. Yes. You see adore igiri ona gicagi ni kurathi kwarahukite ukana tando mario ruro but they have modern living. Yes. Lu ugicagi nuthietwo nyihite muno na bayo ugicagi ndari uhoro wa uria tuikaraga very conventional lifestyle reserve. Yes. Na nikyo gweta reserve. Yes. Icagi riu ni ciarahukire leu icagi ti maundu maigi ungiendia guana mo what they don't have they know exist. Yes. Icagi ukigite nginya wifi riu ri. Yes. Wewe unawaambiaje wifi wanatuona saa hii mtu akiwa kijani mundu aiga murigo wa thara riu ni gutirora atirora na wifi yake. Yes. Andu ni kwarahukire na kiria muno kiarahukirie matura ri ni thitima. Yes. Kuma thitima cioka matura haha riu twacenjeria wathani kuma turi. Yes. Matura ni manjirie kwarahuka. Ona thitima ciaingira muthenya ucio nduriganagira tondu ni kwahura nginya thimu Nairobi atiriri turamihutiria ruthingo-ini guku ni kuhutia Swiss ona mwakiona ni magwe kundu mutonaga nyumba yo yanyu nona koja nyumba yanyu yahana funny. Yes. Yaingihio theri ikaingihio theri pio mukona nginya aria mutiranagia macembe no amenya riu mukiambiriria being your first time mukihuthira thitima ri ona ndui agone living room kuria twitaga metha-ini ri ndui bati gwikira bulb ya wati cigana. Yes. Andu mamba kuguthea igana too bright mundu emuri mori ogia kona tari iguru rieru rirahinguka tondu theri urakiumira murango but over time ugaithio umenyete wati jiria njega na whichever room. Yes. Na mukamba mukera riu the usual argon bulb mukaigira the LEDs as we know them. Energy safer and it's really pretty much better but on white light. Yes. Mwaba mukautharu kirofuru wati igana na riu akururia makautharu wa red na ruba blue ngaigua mutheuga gukugite otheri nginya mundu ni araconoka maitho mundu aragiconoka ona ndirakiona mbakeno teranjariria ndwene mwakagia otheri ucio mbakera kaumaja ni kwaga kumenyera na thoguo kona riu haria kabati mwaigire ri ni aturite complain ni togagirirwo no gutire mundu uthikaga action. Ithe ndona kabati riu kena mbiro airite kuira. So electricity defines our life very much. Yona huko tuikara Nairobi matuka-ini ri ti matuka-ini ratha estate-ini ri kwa ndo maikara Nairobi matuka-ini ndi kwi uhoro wao in the near future. Yes. Kwa tuikara ma estate-ini ri you see kwi estate is sprawling na isi cia buingi wando ahuruma Zimmerman Kasarani Kawangware. Yes. Kahawa West goba duika ni kwa igihire andu ti muno tona matatu cia ku cia kinya ku no gucoka icokaga goba ku gutiri uingi ucio ungitwa uingi munene andu makwamira na athika road kuma Mathare North guko Mathare North ni kuri andu aige gukire kundu jamu ya ngari eigagwo ni andu kwaja ta huruma urogera kona tugathi na Juja road witukira ria Moi Forest Academy igirira kona hau ndirakura ni uthia kahora ni undu wa yes wengi sana ndikuno ta ko hure thitima ri they light up the place because those places are some can be pitch dark ni ugia na kiundu kiho oriri wauma wira ri ugakora gutire thitima yes na kiundu kiu ni gituma mundu ambe atuve ngoro kidogo no horo ucio tambaga na ihenya muno. There is a way people communicate uyua wathi kibanda kiria oya anya ni ukoria areke guthire asa gani transformer ililipuka ukamenya riu hau
Nekiumia geki. Nekiumia na. At risk. Yes. Kwaja igwa ni horo wa transformer. Yes. Those service delivery negethia improve it over time. Itene mugethoki on transformer no mwagutha mieri. Transformer. Mwagutha mieri. Mutari muoneke kana mutari muona uteithio. Yes. Nigu aba kuma matatu. Hau niho aba kumenyera riri. There is a problem. Yes. Wauma matatu ndi matatu ina rwimbo na bububu na matawa. Wauma ukona. Umuthi. Rwe hekara ini ugera agetu tukana la ina tuthoko. Ukona tukando turaina inyo ni ruhuo. Mulika mwisi ya hanyu ri. Ile he aro direction ri. Haiwaki. Ukamanya is another long night. Darkness. Ukunogete wihariirie ati guthie wakie kahoti chawa. Wigire tu irio ri. Ukamenya riu nukwamba gutherukia ki? Ndio kwamba gutherukia mai. Yes. Na broti nacio ni tigaine mundo. Kwe broti cio koraga they are very well lit. Very well spaced out. Depending on the locality. To broti cia Kilimani icio cia kona. Yes. Hapana. Ni wikira ha broti yanyu. Ukamba kuigua mwaguthana na mundu du. Gutari thitima. Angari kule unaenda wewe. Pole ni baba Michael. Ndio hau. Mwita tunyanya tutatu. Dania. Na nyama kuota. Kani. Wete kani kuota. Kani gakwa kama kwaragana. Are broti ri. Fro ici ciathe nicio cienu. Muno. Fro ciathe ri. Oyo rambata iguru ko ikara iguru niguo guthia uthereruke. Guthererukite. No aba ko ground fro ri. Na fast fro. Ni bururi wa nduma. Kwe nduma. Wamba ku notice. Gotie thitima ona ki. Wona kile ona furu yothe wagiye kuracuria maithori. No njiko ya nyina wa maitha. Kawa the country is in darkness. Okay, when urageithio ni ciana utarona. Sasa nko. Mzuri ni nani huyo? Kana. Oh, kama wa mama Jambi. Akina mama Jambi Mwetire te atamu. Yana ciana cia brothi ni ciona oka na thukuma ikamenya hatire kindu cingiamba. Kuguneka kio. Kabata. Wakinya riu gwaku. Ukaroroko na mulimo ria wina thitima wega. No kwanyu riu isa solar eclipse. Piesa leo yukoro wedu ni mufangi wa nyumba ri. You fambo in the dark. Na ndio ndu maginya kando. Na kiundu kiu kihapenaga ukeinuka na hindi yo no thimu yaku ikoragwo ne nyihitie mwaki wega piu ndu watinda riu TikTok we matatu-ini. Ida TikTok na Instagram. Ndurama ati ni uguchaji wa inuka. Yes. Baba kurigwa hai. Ni mambo gani sasa? Kaito ukaigwa thimu kamba. Kamyaneka gathakira riu ngori. Gakuhe warning. Akwira power saving mode. Wazo karika na rocio ri he andu rathiana na fatara nguo cia fathi. Yes. Na ni nyua mutari thitima. Ndia. Ugaikara huo kauga stikara muna. Yes. Ugona thaa 3:30 itakinyite. Yes. Hari ona mwihoko. Yes. Uikara gete o kindu thaa 5 gucio tukuri ukona ciamba menu ohoro cio gathirira hau na nä kå rä atå muno. Yes. Maugaga cingä menũka ũguo rĩ mwĩhoko wacio gũcoka nĩ ciathiĩ andũ na maikarĩte kũu matukũ maingĩ ũka ha balcony-inĩ bara mũndũ wa nduka
Baba boro kwako zimekuja. Simemenuka tu kidogo. Hizi ukiona hivyo sipatie siku mbili. Kwaje wewe ati andu a Kenya Power mokire mathi. Nĩgu atonge woko Kenya Power no tuko. Na thitima ciũraga rĩrĩa mpo aroka gũcera. Oka we youngster. Oria mpo aroka. Yes. No rĩo ciũraga. Nĩguo ciũraga. Kana rĩrĩa wĩna ageni ũrenda kwenderia guoya. Yes. Nĩguo just kagi sana. Andũ makarĩa story igathira. Uigua bash ĩkirĩte. Ono akĩmaka wakarigo atĩrĩrĩ. Nairobi no kũgĩe nduma ũũ. Nĩakorwo na kabash kanini rĩ ĩkiraga. No ya mũtumia uya. Na kĩagua ciora mũngĩtũhũyũkĩire gũkũ ta gũrũki. Uigua mũgua atĩrĩrĩ. Oya. Kuliko tukaetua sapa hivi na Masti ni kazi melos. Naweza inua hivyo tuendeta kama ni pale Roisa. Mathi harĩa cirĩ. Manyihirie waya. Manyihirie waya hau. Tondũ mũheania story ciathira. Mwĩmbari nĩ gũtarĩ thitima rĩ nĩ kũraiha. Nĩ kũraiha. Brought dio ni ati makaga cioro cikoragwo reliant on electricity. Gitari bulb gĩko kĩnduma gakona-inĩ. Yes. Na nĩ tũtirica tũkorwo tũigana ũũ. Yes. Na tũrorete rũthingo rũngĩ. Ya waketo cia thimũ. Kaigua yakũra. Thaa kenda na 39.